Dobra večer i dobrodošli u Klub čitatelja. Evo, ovog tjedna smo i Dražen i ja pomalo izašli iz naše, kako bi se popularno reklo, zone komfora. Je li tako, Dražen? Tako je, baš tako. I bavili smo se temom za koju bismo na prvu rekli da ni ti ni ja ne znamo ništa o njoj. I na prvu, i na drugu, i na treću. Ne znam ništa o stripu. Ja sad svašta znam. Nakon što sam pročitala ovu knjigu, ja sam zapravo oduševljena koliko sam toga naučila i koliko sam već prije znala. A i ti zapravo kao filmski kritičar si shvatio koliko se toga može zapravo naučiti čitajući ovu knjigu. Apsolutno. Dakle, Hugo Pratt, Portret perom, autor je Thierry Thomas, inače redatelj televizijski, mislim na Arteu radi i tako dalje. Ovo je jedna prekrasna knjiga koja je meni potpuno iznenađenje. Ona je nominalno biografija, ali je dobila najveću francusku književnu nagradu Goncourt za biografiju. Međutim, ja mislim da smo čitali nerijetko neke dobitnike Nobelove nagrade koji nisu ni blizu bili u ovom stilu koji Thierry Thomas ima u ovoj knjizi. Stvarno fantastična knjiga. Ona je biografija Huge Prata. Mislim da Huge, moramo reći, ne Huga, jel da? Hugo, kao Miro, Mira i tako. Ona je, međutim, ona je kao more venecijanske lagune. Svašta se na površini kotrlja, a ispod je taj sipki pjesak biografije. Kak sam to lijepo rekao? Budući da nismo došli uživati u meni i mojim mislima, sada gosti. Tako je, sad ćemo čuti šta gosti misle o ovoj knjizi, a Dražen će sigurno svašta pročitati iz nje. A s nama su Milana Vuković-Runjić, književnica i izdavačica i urednica, Darko Macan, romanopisac, autor stripova, Frano Dulibić, povjesničar umjetnosti i Matko Vladanović, teoretičar i kritičar stripa. I dobro nam svi došli. I prije nego što krenemo s gostima, samo ću još reći kako knjiga počinje, koliko je živio i sjetila me na našu emisiju. Vi ste sigurno, dragi gledatelji, gledali. To je bila knjiga 4000 tjedana. Da. Koliko traje prosječan ljudski život. A ona počinje s time kako je Hugo Pratt živio 24.500 i nešto dana. Ja sam izračunala oko 3.500 tjedana. Pa znaš da sam imao istu asocijaciju. Pa ja samo nisam preračunavao. Ja sam išla preračunati. Ali sam negdje shvatio da nije imao tih 4000 tjedana, nije taj nekakav, ajmo reći, idealni 80 nešto godina doživio. Što vidimo po njegovoj... Na početku, samo prije, gosti mislim da mogu otići doma. Za sada, jer ova knjiga je nevjerojatno inspirativna. Na početku se kaže, rodio se Hugo Pratt 15. lipnja 1927. u Riminiju, a umire 20. kolovoza 1995. u Švicarskoj. Čudno je reći, rodio se, umire, kao da posljednji dah traje vječno. I to je točno. Mi često kad biografski nabrajamo neke podatke, kažemo rodio se, a ne kažem umro je tako, nego umire tada i tada. Evo. Milana, kao naša stara znanica i gošća, a i ljubiteljica Korta Malteza, Huga Prata, reci nam, prvo objavila si te knjige, naravno samo ovu, nego i ovu drugu koju ćemo nešto i kasnije reći. Evo, budem ja pokazao. O svojoj ljubavi prema... Pa ja bih rekla, nije to samo ljubav prema stripu, nego ljubav prema cijelom tom jednom životu koji možemo iščitati iz ovih knjiga. Bilo bi vrlo sebično da krenem samo o svojoj ljubavi. Moram reći da iza ove knjige stoji izvrstan prijevod Ursule Burger. Tako je. Cheeseburger, da. Žalimo, ali panini se spominju, zato sam rekao. Znate i sami da knjigu nama dobrom u ruke stavlja prevoditelj. Ako imamo loše prevedenu knjigu, kao da je i nemamo. Znači, zahvaljujem još i ovom prilikom prevoditeljici koja je zaista bila inspirirana dok je prevodila. A kao drugo, tu je i neumrla ljubav Borisa Runjića, mog partnera u izdavaštvu, koji nije imao mira dok se nismo preobrazili u ljude koji objavljuju knjige o Hugu Pratu ili Hugo Prato sam sebi i tako dalje. Meni je jako lijepo gledati te knjige kao dihotomiju, ono kao nekakva dva svijeta koja su na izgled različita, iako dijele nešto vrlo slično, a to je da to su knjige u kojima se izgubite i koje nisu pisane za to da vi sad kažete Hugo je išao tu pa išao tamo pa je on zapravo Korto ili nije Korto. Vi kad već odete s njime u Etiopiju nakon Venecije pa ste malo u Buenos Airesu pa odete među Indijance pa među Azteke pa imate neku djecu posvuda.
odjednom shvatite da ćete se ili prepustiti tim bojama, mirisima, okusima, toj kakofoniji njegovog života prema kojem mi moj izgleda nekako dosta otužno, da vam iskreno kažem, ali dobro, neće nas valjda previše ljudi gledat. Ali čitajući o njemu, zbilja se osjetim onako malo tugaljivo, jer sam dosta vremena provela sjedeći u svom vrtu. On je dosta vremena proveo putujući svijetom, ali nekako je bio i psihonaut unutarnjeg svijeta, silno se zanimao za ezoteriju, kabalu. Kod njega on se uopće ne zamara time da li će moći čitatelj pratiti sve te njegove ezoterične misli, sve te znakove, simbole, simptome i sve što njega zanima, od irskih vilenjaka do ne znam čega. Međutim, ima krasna misao autora ove knjige da čovjek i tako stripu primarno pristupa kao dijete i da prvo gleda slike. A slike su prekrasne, mislim, slike su pratove, pa onda čak ako malo se izgubimo u kabalizmu, Raspučinu, u Sibiru, Meksikancima, Indijancima, Argentincima, u tangu, u posljednjem, u kontinentu mu i ne znam gdje nas sve Hugo i njegov junak vode, čak i da se malo izgubimo, uvijek je tu taj nenadmašni potez kistom koji će nas uvijek iznova oduševiti, pa čak i kada samo čitamo o njemu. A zato imamo samo stručnjake za potez za kistom i za strip. Evo, možemo Darka pitati kao pravog znalca za Huga Prata i za Korta. Spomenuli smo izložbu u Sijeni koju smo evo slučajno i ja i vi vidjeli prije 20 godina, gdje su bili originali. Da, to je bilo fascinantno vidjeti. Više manje, s jedne strane koliko je sačuvano tih originala. Tipa svi originali iz Balade o Slanom moru, iz nastupnog stripa o Kortu Malteseu su bili sačuvani i izloženi u jednoj maloj sobi jednih do drugi. To je baš šok. Druge stvari su onda bile zanimljive vidjeti, ovo što se spominje se u knjizi kako je počeo raditi flomasterom u jedno vrijeme. I onda imate neke legendarne stranice kao kad je lavina kamenja zatrpava Korta ili nešto, koje on uglavnom crtao flomasterom, ali je onda ove sjene na tom kamenju je crtao kistom. I flomaster je izblijedio u zadnjih 40 godina do svjetlo smeđe, tako kad uđete u sobu vidite samo crne mrlje na papiru, morate prići blizu da vidite ostatak stranice. I još neke druge stvari, tipa koliko su iz ovi akvareli koje su više u ovoj drugoj knjizi prisutni o želji da se bude beskorisnom. Akvareli iz Kupleraja su prije objavljivanja u knjigama, prije objavljivanja u albumima su malo izbijeljeni su udovi, muški spolni organi i ostalo da bi bilo za što širu publiku. Zato bilo je jako lijepo vidjeti i koliko je sačuvano i kako su te stvari izgledale u sirovom obliku. Da, možda da našim gledateljima pojasnimo koliko je ostavštine Huga Prata danas prisutnog. Koliko je toga sačuvano i koliko je toga on uopće proizveo u svom životu? Ja mislim da je sačuvao vrlo inteligentno sve svog evropskog perioda. Iz južnoameričkog vjerojatno ne, nije se ni smatralo da će biti bitno, nisu bili ni autorski stripovi. Iz britanskog perioda to su izdavači zadržavali, ali mislim da je vrlo pametno sačuvao sve svoje originale rađene u evropskom periodu, što su sve bitne serije Korto Maltese, Pustinski škorpioni, Willing, šta god od ovih zadnji albumi. Tako da ta zaklada koja je ostala iza njega se time bavi i organizira izložbe i tako dalje. Da, evo kad smo već kod toga, bit će ponovo izložba, ponovo u Sijeni, počinje 11. travnja, traje do listopada, to sam sve našla na zakladi i zove se opet Geografije imaginarnog ili tako nekako smo u ovom slobodnom prijevodu. Frano, je li riječ, kako kažu, o piscu koji je bio genijalan crtač? Može se i tako reći. Naravno, to je jedna od formulacija. Hugo Pratt je toliko slojevita ličnost da onda zaista, evo, ako krećemo na neki način od kraja, mislim da je jedna rečenica na kraju baš se tiče ovoga što ste istaknuli. Dakle, gdje on kaže zapravo da je gdje Thierry kaže, htio je nacrtati liniju koja govori. I mislim da to upravo govori o tom odnosu narativnoga i likovnoga, na koji način zapravo povezati jedno sa drugim
i napravio je zapravo jednu, možda bi evo se i kolege mogli složiti, jednu prekretnicu u povijesti stripa nakon što je stripom dominirao onaj recimo dječji karikaturalni strip i avanturistički strip. Ovdje je Hugo Pratt, dakle, autor avanturističkog stripa, ali koji ga podiže na jednu drugu razinu, dakle, miješajući stvarne povijesne događaje, stvarne ličnosti, avanture koje je djelomično i sam proživio. Dakle, diže i taj scenaristički dio i grafički, likovni dio na jednu visoku razinu gdje zapravo nekako nakon njega art strip kao jedna grana stripa jača sve više prema današnjem vremenu. Ja sam htjela pitati Matka, kad je umro Hugo Pratt, sve su svjetske novine objavile sliku Korta na naslovnicama, poistovjećujući naravno njegovo ime sa tim junakom kojeg svi danas znamo, evo i tu je na naslovnicama ovih knjiga, još ćemo ga malo i pokazati. Što je to tako genijalno ili fascinantno ili mogli bi reći zavodljivo u tom junaku? Mislim da ne postoji odgovor za koji bi se svi složili. Jel? I svako ima neku svoju priču o tome kad je ili kako susreo prije Korta nego Prata. Mislim, Prata se uvijek susretne naknadno. Najprije sretne te lika, neki imaž, kako god, jel? I ne znam, ako se ja pokušam prisjetiti mog susreta s Kortom, mislim da je rečenica iz nekog starog prijevoda je bila, ne znam, on je sin ciganke iz Gibraltara i mornara iz Cornwalla i ovo ono. I dosta. I Pratt tu staje i sad ko su svi ti ljudi, ko je Korto, zašto je to bitno? Linije koje spominje Frano su lapidarne, ne razumiješ ništa, a nekako te uvuče u cijelu tu ezoteriju pokreta, ezoteriju avanture. Dakle, Korto je, bar onaj Korto prvi kojeg sam ja susretao, je bio potpuno nešto drugo naspram junaka koje sam čitao kao klinac, ne znam, Zagora Teksa, ovoga, gdje ti imaš jasnu liniju avanture, liniju junaka, liniju westerna, liniju, prepoznaješ elemente ili barem vidio si te priče 100.000 puta. I Korto ulazi u tu priču i crtežom i tekstom kao nešto sa strane. On se ušulja i ostane. Sad zašto ostane? Zato što u svima nama čuči ta neka potreba za avanturom, zato što bi svi možda htjeli nabiti kapu, ovo je bi otići s jedrlicom na Madagaskar ili u Mu. I zato što bi svi htjeli imati avanture po prašumama i sa zagonetnim djevojkama, biti u carskoj Rusiji. Ko to zna, svako ima drugi odgovor, ali stvar je u tome da ta ideja nekakvog romantičnog ranog 20. stoljeća i dalje živi i u 21. stoljeću u vrijeme interneta, kad su svi ti krajevi i svi kontinenti, gotovo svi ljudi dostupni preko TikTok feeda, više manje. I dalje su likovi iz Prattovih stripova nekako životniji od svih ovih ušminkanih Instagram fotografija ako su nacrtane stripote za kistom. Pa sad vi objasnite zašto. Da. Ali zgodno ova knjiga zapravo objasni, možda evo nama, kao evo recimo čitateljima koji nismo baš upućeni u strip, kako se ne treba opterećivati faktografijom, dosljednošću, kako se zapravo, kako treba promatrati, kao jedno zapravo san, kao neko snoviđenje, opus. Ta knjiga govori toliko stvari da uopće mi nije bitno, hoće me zainteresirati sad, zato ću ići čitati. Recimo, ona govori o jednoj ljubavi koja je i vaša ljubav, a to je Venecija. Prekrasne stvari o Veneciji, a ne samo Venecija, ako je ona jedna priča, Lido je unutar te priče opet druga priča, je li tako? Malamoko, to je toponim gdje je on živio, pa možda Milana da nam kaže nešto o svojoj velikoj ljubavi Veneciji, da, u kontekstu ove knjige. Vrijeme je da privatiziram emisiju. Što je zanimljivo kod ove knjige je baš ta izdaja čitatelja. Ona kao počne gdje mlad narator želi upoznat velikog autora i želi krenut možda bar donekle njegovim tragom.
Na kraju, kao što znamo, cijela priča se raspline u niz anegdota koje se odvijaju u Hugu Pratu od nekih velikih slava koje je proživio potkraj života, izložbe u Palais Royalu i tako dalje, ali i do onih faza u životu kad je, ne znam, u nekoj skrivenoj kantini mletačkoj tamo čvako neku trilju crvenu sa 3 stara prijatelja i pio malo crnoga vina. Očito je da je autor toliko zaljubljen u njega da kao da nam hoće reći taj isti Hugo Pratt koji se motao nekakvim mletačkim venecijanskim uličicama i evo po nekim tratorijicama je ostao dosljedan sebi. Vidimo to i u stripu baš koji se odvija u Veneciji sa tim bunarom u kojem čini mi se Corto padne kroz preko ne znam čega sve ne, preko balkona, ali navodno da se i Pratt volio bacati niz stepenice na užas svojih prijatelja, možda u nekim alternativnim stanjima svijesti. Svakako, Venecija je, kao što znamo, jedan riblji grad, uvijek se možete u njoj izgubiti, tu nema nikakvog ravnog smjera i to je ono što je zajedničko i Cortu i Prattu je to da su to ljudi koje zovu da se, ili likovi, da se u njima izgubite. Ako je Flaubert rekao Madame Bovary, to sam ja, možda se malo s time htio našaliti, Pratt doista ne mora reći Corto, to sam ja, jer kad se to krene isprepletat, kad krenu Prattove nebrojene pustolovine, pogotovo u Veneciji u ratno doba gdje on malo mijenja i uniforme, igra se i s jednima i s drugima, na kraju se naravno pretvori u savezničkog vojnika, prije toga je koketirao i sa fašizmom, poslije i sa komunizmom. Znači sve ono gdje mi mislimo da se trebamo kao svjetonazorski opredijeliti, osuditi nešto, prihvatiti, prigrliti nešto drugo, svi smo za ovo ili za ono. Pratt se sa svime tim igra, on je po svemu tome nekako svirao kao po nekoj klavijaturi, u ostalom on je u baru nastupao u Buenos Airesu i zabavljao ljude. I koliko god on 1000 tjedana, sati, koliko ste izbrojali, živio, on je živio puno više od toga, Pratt, jer je jednostavno živio puno intenzivnijim životom od onoga od kojih mnogi od nas žive, koji se ipak svedu na neke rutinske stvari koje činimo i nakon kojih dođemo doma i, ne znam, čitamo Corta. Da. A isto onda i njegov junak je kao samo neki potencirani Pratt. Znači, Corto je još korak dalje u magiju. Pratt traži tu magiju, odlazi čak potkraj života na uskršnje otoke, ne bi li tamo dokazao postojanje tog planeta Mu. A Corto, eto, njemu je taj kontinent Mu dostupan. Sad planet Mu, tu smo već u nekom nepostojećem science fictionu kojeg ćemo tek napisati, ali kažem, znači ono za čime Pratt stalno traga i te neke skrivene istine i simboli, znakovi kojih je pogotovo Venecija prepuna na svakom koraku, pritom ne mislim na letačko glava nego na sve drugo. A Corto njegov slobodno kreće tim svjetovima, ali ipak ništa to ne bi značilo da nije te čarobne ruke Huga Pratta koji tako to radi da doista vi otvorite taj strip i zaista u jednom trenutku vam nije bitno da li je veliki rat, je li je upravo pala bomba ili je sad on u zagrljaju neke tajanstvene ljepotice, jer to sve tako neutješno lijepo nacrtano da vam ipak malo ljepota poteza uzme cijelu tu složenu priču i gurne se ispred svega, kao da vas strip zove da ga najprije zbilja prolistate bez ikakvog znanja prethodnoga, a onda tek penetrirate u priču. Premda je sam autor, ja neću ništa, kao što vidite, toliko sam toga obilježila da bismo 4 emisije mogli na moje najdraže mjesta. Pa to prepuštam kolegama, jer sam jednostavno obilježavajući zaboravila da ne trajemo 6 sati, pa ću samo pročitati tu prekrasnu definiciju gdje se zaboravlja slučajno ili namjerno crtež, pa kaže Thierry Thomas da je Hugo Pratt nama ponudio fuziju slova i duha. To mi je prekrasno, stvarno. A crtež je valjda to što kao cvijet raste iz te fuzije slova i duha. Da. Samo da sad mi čujemo pravog strip autora da nam prokomentira tog Corta fantastičnog. Osim što je on naravno čovjek od snova i tako dalje, zanimljiv podatak koji učimo iz knjige je kako je Hugo Pratt bio malo premalen za sebe i onda je smislio tog Corta koji kaže za njega da ima idealnu vertikalu. I često znamo da on leži nekako te duge noge
možda ćemo to u nekom stripu... Premalen u smislu prenizak. Prenizak je, a Korto je visok, izgodan i on je napravio jednog sebe. Je li to možda ono što privlači publiku? Korto kao lik. Ne znam, vidim da pričamo o svemu, samo ne o knjizi o kojoj bismo trebali pričati. Jer je to ta fascinacija. Ljudi budu fascinirani Kortom kao likom ili nečim i onda prenesu fascinaciju na Prata. Kod mene ta fascinacija ostaje prvenstveno na stripu. Na tome kako je Prat radio strip. Zanatski, pripovjedno i crtački. I to mi je ono što mi se svidjelo u ovoj knjizi Thierry Thomas, koja bazično nije Pratova biografija, iako to tvrdi. To je više biografija Thierry Thomas. To su najdetaljnije ispričani događaj iz njegovog života. Kako se on osjećao kad je Prat umro, kako se osjećao kad je snimao dokumentarac o njemu. On zamišlja neke scene kako se Prat vozio vlakom iz Italije. Genova, Pariz. Fenomenalan citat imam iz toga. Ja imam jedan. I ostalo. Ali ono što spašava knjigu za mene je koliko ljubavi Thierry Thomas govori o crtežu. Na dva dijela. Pa jedno, koliko pamti scene i svaki put kad on spomene scenu ja se sjetim te scene. Što znači da je scena izvorno jaka i da je on dobro opisao. Govori prvo o crtežu, kasnije o akvarelima nešto u dva dijela. Taj njegov smisao za vizualno je ono što čini tu knjigu vrijednim čitanjem. Ono tko želi više Pratovu biografiju dobit će koliko god mitologizirano u ovoj drugoj knjizi o želji da se bude beskoristan. Tako, tu su više intervju i evo možemo još malo pokazati i tu drugu. Možeš malo listati, ima tu i ovih nekakvih možda akvarela koji bi danas trebali biti cenzurirani na HRT-u. Ipak idemo, vidiš, bit će tu i golih žena i već su svega. cenzurirani. A za Korta bih rekao samo jednu stvar. Za Korta kao lika, on je stvarno grozna osoba. Ne znam jeste li primijetili koliko on ide bez obzira na sve druge i koliko uništava sve živote kroz koje prolazi. Davno je jedna frendica rekla nikad ne bih htjela da mi Korto bude prijatelj i od toga se držim toga da kako god mi neko kaže, pogotovo od muškaraca, koliko se identificira s Kortom, koliko voli biti Korto, ja pobjegnem. To su strašno egoistične osobe. To je kao Odisej, za neke junaka, za neke negativac. Ali dobra je ta teza. Mi jesmo malo su romantični. A može se vjerojatno to prenijeti na Huga Prata. I na Huga Prata. Ako čitate knjigu Sjećanja na Korta, uspomene iz Malamoka, gdje su intervjuirali sve njegove suradnike, Lela Vianela, Anu, bivšu ženu, Patriciju Zanotti i ostalo, onda vidite koliko su svi oni fascinirani Pratom. Koliko oni žive u okviru njegove legende, ali to je možda najistinitija priča o njemu. Ovo sve, kad on o sebi priča, ja mu ne vjerujem ništa. Ovo u ovoj knjizi intervjua, da on tu svašta... Općenito, sve što je dolazi ili sve što Thierry Thomas prepričava, Pratove riječi o Pratu samom, to je sve mitologija. Kao mitologija o Kortu koja postoji veća od stripova, tako i mitologija o Hugu Pratu je veća od njegovog života. Ali mora da je bio fascinantan čovjek kad je tako, kad je toliko izazivao. Očito karizmatičan, jer je očito utjecao na sve ljude. A i stripovi su stvarno dobri, ali kakva je kao osoba, nisam siguran da bih ga volio. Znači, ne bi ni on mene. Korto nije prijatelj. Vidiš, Dražen, možda je dobro što ti ne voliš Korta. Što ga nisi baš čitao. Ne, ja uopće neuku stripu. Prvi put si čuo za njega. Možda nam Frano i pokaže možda neku naslovnicu tog Korta da mi vidimo jedan od tih stripova. Samo da dobimo dojam. Ja volim kad je puno nereda u studiju, da se malo vidite knjige. Svejedno je zapravo na kojoj stranici otvorili bilo koju epizodu. Negdje gdje je onako gleda u daljinu zamišljeni. Mene je fasciniralo kako je uveo tišinu u strip. Recimo, možda to nije istina, ja ne poznajem povijest stripa. Ali recimo, Toma piše o tome kako je to junak koji šuti, koji misli, gleda u daljinu. Da. Ali da ne zaboravimo svakako spomenuti kako ne samo zbog Riminija, ali i zbog Riminija povezuje Fellinija i Prata, je li tako, autor? Da. Fellini je već puno bliža tema, koji je bio sjajan crtač isto i uvijek u njegovom muzeju u Riminiju postoje naravno i čitate likovni dio gdje on slikao setove i figure i svašta. Crtao je stripove na početku. Crtao je stripove na početku, da. Da, ja sad je reći kad smo bili kod ovog vlaka, evo samo taj jedan stil kako dakle on piše. Opasno je naginjati se kroz prozor, to je taj natpis na vlaku. Pericoloso sporgersi, da. Tako je.
kaže, sad pita se Toma, po čemu bi odabrati vanjsko bilo riskantnije od biranja onog unutrašnjeg? To je ono što je oduvijek činio. Objeručke je birao vanjsko. Unutrašnji ponori ne privlače ga, ali jurnuti u izvanjsko, kako je to samo opajajuće. Tako on piše o Hugu Pratu zapravo. I mi se odmah naravno želimo čitati dalje. Što je to bilo i što je radio. Evo, Frano, dugo se nismo čuli. Ne, treba se boriti za riječ u ovom studiju. Ja bi se nadovezao na ovo što je, sve se slažem s ovim što je Darko rekao, jer je to zapravo klasični primjer problema odnosa lika i dijela. Dakle, jedno je osoba, stvaralac, a drugo je dijelo. I veliko je pitanje kakav je bio stvarno Hugo Pratt. Svakako, zanimljiva, karizmatična ličnost, ali pogotovo pitanje kakav je bio u odnosu prema ženama, kako bi to danas gledali. Slično kao što je pitanje Picassa, njegov odnos prema ženama je bio prilično strašan, a djelo neprikosnoveno, jel? Imamo treći primjer opet mitologizacije vlastitog života kojeg možemo komparirati kao što zapravo Thierry Thomas mitologizira zapravo svog idola. Potpuno se slažem da on zapravo više piše na neki način o sebi i izmišlja u ovom poglavlju, drugom poglavlju u vožnji vlakom, mislim, on stavlja u usta Hugu Pratu, kaže već 3 dana nije vodio ljubav pa ni crtao. Otkud znaš da nije 3 dana? Onda kaže u jednoj rečenici voze se i vidi nekog tipa u kupeu, kaže taj seljo nema pojma kakva mu izvanredna osoba sjedi preko puta. Mislim, dakle, on zamišlja da neki seljak, jer on nije, Thierry Thomas nije bio u vlaku u tom trenutku. Dakle, nevjerojatno koliko maštovito, ekspresivno dočarava, nalazi zapravo srodnosti vlastite sa Hugom Pratom. I tu, mislim da su to zanimljivi odnosi i treba uvijek zapravo odvojiti lik od djela, jer djelo nadrasta čovjeka, a nažalost bojim se da baš nije bio najbolji osoba, kao ni Corto Maltese, tako vjerojatno nije bio baš ni najbolji otac. Mislim da je imao čak 5 djece, po 2 iz 2 braka i jedno sa nekom indijankom. Da. Ali možda samo da još ostanemo... Što uopće, recimo, Tomas ne spominje... Da, on ne spominje to, ali recimo ovaj stil, ovo kako smo čuli, kako piše o vlaku, ima jedan poseban, fenomenalan stil pisanja, tako da tu knjigu zapravo ne želiš da završi. Toliko je dobar autor. I on je zapravo i autor dokumentarca koji smo prikazali na 3. programu. Oprosti, ali ko bi rekao da takav autor dolazi iz televizije? Da, čovjek inače i režiser, vidi se da je on jedna zapravo vrlo obrazovana i talentirana osoba. Sad je to palo na pamet, da. Dokumentarac smo prikazali na 3. programu. Upravo je knjiga nastala, on tu na nekom trenutku i piše, kaže da je radio dokumentarac. Ali možda o tom stilu samo da još nešto kažemo publici, čisto da zna kakva je to knjiga. Ova... Da. Fantastično je za ljude koji vole biografije i koji vole, recimo, otkriti značenje crteža, možda čak i tu neku magiju stripa kao načina izražavanja. Jednog specifičnog načina izražavanja. Ljudi griješe kada uspoređuju takozvanu visoku umjetnost sa popularnim medijima kulture. Naprosto svaki medij popularne kulture ima svoje vrijednosne sudove, svoje vrijednosne kategorije, svoje zakonitosti. Tako da unutar tih zakonitosti definitivno ovdje Hugo Pratt predstavlja jedan od vrhunaca umjetnosti stripa i mislim da svakom čitaocu i poznavateljima i onima koji ne poznaju da može biti zanimljivo to čitati. Ali s druge strane, kad sam bio u striparnici kod Raula, našao sam ovu knjigu. Imamo i tu, već smo je pokazali malo, da. Već ste je pokazali, također u izdanju od Vuković-Runjić i ja kad sam je krenuo listati, ja jednostavno nisam mogao je ne kupiti jer je toliko lijepi predmet, naprosto to je lijepa knjiga. I ona pokazuje sasvim jedno drugo lice od ovoga, od Thierry Thomasa, ali
naprosto, kako bi rekao, treba pročitati obje knjige da bi čovjek stekao neko mišljenje o tome kakva osoba je bio Hugo Pratt. Ovo je daleko više faktografije, ali opet fascinacija sa njegovim životom koji je, dakle, od djetinjstva, od neobičnog ranog gubitka oca, pa neobičnog odnosa, zapravo ambivalentnog prema majci, jer epizoda da ga je majka bila zaboravila pa je dobio sunčanicu kao dijete pa je izgubio pamćenje, očito je to nekako i zamjerio do toga da se ona ipak i ga je podržavala na neki način, tako da tu već su nekakvi korijeni, a i da ne kažem to, dakle, da je živio na raznim mjestima i da je zaista bio avanturist i da je zaista bio bon vivant u pravom smislu riječi i to izbija iz svih stranica obje knjige. I u filmu se. A svi volimo. Nešto bih samo nadodala da, baš kao što ste lijepo rekli, to su zaista potpuno različite knjige o istoj osobi i o njegovom junaku. Karizmatični su i junak i osoba, možda su i jedna te ista osoba. Napomenut ću još da imamo i onaj neki dosta lijepo opisan, gotovo incestuozan odnos s tetama koje su ga obožavale i kojima se on zavlačio pod suknje. Pa njegova seksualna inicijacija koja počinje sa zabrinjavajućih 9 godina u Africi i tako dalje i tako dalje. Znači, kad govorimo, ako bismo procjenjivali Hugu Prata onako kao moralnog čovjeka, onda mislim da bismo mogli se na licu mjesta složiti da on bi jedan vrlo nemoralan čovjek u svakom odnosu, ali mislim da tu treba jednostavno pomiriti se s time da moral nije bio za njega nešto više od, neke filozofske kategorije, kao što smo netom prije snimanja govorili da će uskoro filozofi otvarati neke svoje agencije gdje će Znači, moral kao da nije ni postojao za Hugu Prata, jer on, kao što smo čuli, je rado preodjevao se u uniforme u vrijeme rata, pa je mogao se zabavljati i sa vojnicima Wehrmachta, poslije sa saveznicima, ušao je u Veneciju kao... Znači, njemu je to sve bila kostimirana zabava, a nekomu je to bilo pitanje života, ali nažalost i smrti. Hugo Pratt nekako pleše kroz svoj život. Zagrli jednu ženu, već u mislima grli drugu. Vjenčao se s jednom. Thierry malo pisao kako je, ne znam, neki pilot ga ispustio usred šume gdje se sreo s plemenom Indijanaca koji su bili oduševljeni njegovim brzim potezima, čime li, kistom ili čime. A onda se u slobodno vrijeme sprijateljio i s nekom ženom, pa eto dobio i tog sina Indijanca i tako dalje, ali to sve kao je neka vesela igra i još ta koketerija s fašizmom. Njemu je otac, kao što znamo, bio oduševljen Mussolinijem, Hugo to prepričava bez ikakve osude. Dakle, ili možemo... A kad vidite recimo prizore kako su prolazili Etiopljani u Abesiniji, onda nije to baš tako romantično kao nad tim visoko erotiziranim, jer Hugo Pratt je baš onda odlučio otkriti vlastitu muževnost u 10. godini. Znači, to je sa svih strana moralno suspektno. Osim toga šta su Talijani tamo radili, te hrpe mrtvih ljudi i istovremeno seksualni cvat Huge Prata, kasnije njegov tužna potraga za očevim grobom koji je vrlo mlad, negdje zakopan, jedva mu je našao grob. Sve se to nekako sudara, ali on je svakako ili krajnje nemoralna osoba, ali ja bih prije rekla van moralna, da jednostavno nije prihvaćao moral kao u onom kantovskom smislu zvijezdano nebo nadamno, moralni zakon u meni. Znamo, možda smo imali tu sreću ili nesreću u životu da smo sreli takve neke Huge ili Korte, jer su to izuzetno zanimljivi ljudi. Ja sam ih upoznala nekoliko, neću imenovati ni jednog, naravno. Znate kako se kaže, nomina sunt odiosa. Sad bi se pretvorili u najgoru tračersku emisiju. Gledanost je bila veća nego ikada, ali ja zaista sam upoznala nekoliko hrvatskih Huga Prata jako dobro. Potpuno nemoralnih, amoralnih ljudi, silno zabavnih, krajnje karizmatičnih, ženama neodoljivih. Možda je čak i bolje provesti jednu nezaboravnu noć s Hugom Pratom nego cijeli život s dosadnim mužem. Na primjer, ili otploviti na barem jednu plovidbu s Kortom koji će ti iskrcati u prvoj luci i zamijeniti za kurvu, ali možda ta jedna kratka plovidba znači više nego
desetljeća zajedničkog odlaska na plac. Ljudska priroda je složena, jel tako? Nije da branim nemoral, ali ja sam nekad uživala u društvu nemoralnih ljudi jer su beskrajno zabavni. Mislim, vidim da čovjek baš ne funkcionira, da su mu djeca i žene bivše nesretne i da ga svi mrze. Ali taj čovjek će mene toliko zabaviti dok mi neke svoje pustolovine prepričava da mislim da među nama se skrivaju Hugi pratovi, možda ne toliko nadareni ili nadareni za nešto drugo, za glazbu, za film, za ne znamo što, možda su pisci, ko zna šta bi bili, ali su svakako van svih moralnih regula, daleko su od one kantovske podjele koju bismo mi rado u vlastitom životu ipak imali. I moram reći da su vrlo zabavni, a takav je vjerojatno bio i naš Hugo. Ali nisam rekla ni jedno ime. Ne, idemo mi još malo. To ćemo imati misli, tko su hrvatski Huge? Ja sam gdje htjela pitati kako si kao kritičar čitao ovu knjigu? I kao neko ko kako bi rekla, teoretizira strip. Je li bila inspirativna? Je li recimo dobra za ljude koji ne poznaju strip? Ne. I reći ću, prvo kad smo se čuli oko te knjige, kad si mi spomenula da čitamo biografiju Prata, ja sam si u glavi zamislio 800 stranica podataka, ovako, znaš, hardcover nekakav od jajeta, od prvih izdanja sa svim brojevima, sa svim nakladama, ovim onim, i hvala Bogu da to nije to. Jer to bi ubilo sve žive, to je možda dobro za znanstvenu istinu ili za nekakvu povijest stripa u Europi. Ali za čitanje nije najzabavnije, ni najzahtjevnije. Ali da odgovorim i da se vratim na tvoje pitanje, nije dobro za one koje ne prate strip, jer Thierry krene. On krene pričat o Pratu, krene pričat svoju fascinaciju Pratom i svoje zamišljanje Prata i samo baca imena, datume, godine, naslove albuma, postoji na kraju knjige mali glosari ko su svi ti ljudi, ali opet, za ljude koji ne prate strip, pročitam glosari, Google ko je Steve Kenyon, ko je, šta je Crazy Cat i tako dalje. Dakle, kako je knjiga, tekste, nema slika i van konteksta cijeli taj imaginarij na kojem su istovremeno odrastali i Prat i Thierry je tu ako ga poznajete, ako ga nije morate ga upoznati. Na svu sreću to je danas relativno jednostavno, postoje i hrvatska izdanja mnogih od tih stripova, postoje strana izdanja, tako onoga koga zanima, koga zainteresira Thierryjeva priča o Pratu, može pogledat kako je nastala, iz kojeg je izvora sve to proizlazilo. Jel? Ali ako se fokusira samo na tekst i ako niste nikad u životu čuli za nikoga od toga, ništa vam nije jasno. Jel? Ono što vam je jasno, ovo što Darko spominje, je da je Thierry fasciniran Pratom i dio te fascinacije on po meni barem pokušava prikazati u njegovoj, je li sad stvarno, je li imaginarnoj priči, teško je to razlučiti u ovome, o njegovom susretu sa Fellinijem, gdje ga i Fellini, u tom susretu i Fellini igra nekakav teatar između njega i između autora i Fellinija, gdje se Fellini nikad ne prikazuje kao nekakva osoba, kao čovjek koji jede ručak, kao čovjek koji kupi nešto na tržnici, nego je Fellini je redatelj. Osim onda kad nije. I to spominje i Thierry, da je i Fellini znao odbijati ljude. Zašto to uopće spominjem? Zato što fascinacija nekakvim likom i djelom koja proizlazi iz ove knjige je dovoljna da privuče pozornost. Cijela ova priča ranije o tome koliko tu ima istine, koliko tu ima mitomanije, po meni, mislim, točna je analitički kad se gleda ta knjiga, to su točna pitanja, ali je donekle nebitna, jer cijeli korto i sve to skupa i počiva na mitologiji, počiva na mitomaniji. Jel? Zanima li nas doista kakav je Prat bio ko osoba, u smislu je li on bio dobar, loš, zao, da odemo na Leona. Nas zanima šta je bilo s kortom kad se zatvori stranica, gdje je on i zašto je on. I u tom svjetlu Thierry odabire točno taj mit, točno mit o Pratu, a ne odabire pisati mitove o desecima tisuća francuskih stripaša. I pravo je pitanje zašto baš Prat, zašto baš Korto, a ne Asterix.
zašto ću potrošiti 200 stranica neko vrijeme svog života da napišem 200 stranica o Pratu, da provučem kroz cijelu arhivu, kroz sve izložbe, kroz sve fotografije, da bi nekome 50 godina u budućnosti ispričao svoju priču, svoju ideju o tome kako je živio neki Talijan nekad. Jel? I to je pravo pitanje. I da bi se razumjela, da bi se nešto dobilo iz ove knjige. I opet, da se vratim na ono što sam prije rekao o Kortu, mislim da će svako sebi naći odgovor zašto je to tako, zašto je Thierry odabrao baš pisati o Pratu, a ne o nekome drugome. Jer značilo mu je. Značilo mu je točno da piše, da se vratim čisto na priču o mitu, nije Prat jedini umjetnik koji je radio mitologiju od sebe, ali ta knjiga nije hagiografija. Dakle, tu nema, Prat nije svetac, nije ni iz njegove perspektive svetac, niti je bio u životu svetac. Ali, dakle, mnogi je umjetnik radio mitologiju od sebe, ali s jedne strane jedan je Jim Morrison, jedan je Hugo Pratt. Nije svima prošlo i pitanje je zašto ovdje prolazi, a ne prolazi negdje drugdje. To je Slobodno se nadovežete svi. Mi nemamo to što... Pardon. Ne, ajde Darko. Evo, kavalirski. Samo sam nešto htjela reći. Znači, mi kad govorimo o ovoj knjizi, mislim da se isto možemo složiti, da ne govorimo o nekom baš konkretnom i određenom žanru. Ona počne obećavajuće, mislim u navodnim znacima, kao mlad pisac će sad, ali ona je vrlo bastardna žanrovski. Ona ide u poeziju, u nekakve izmišljaje autorove koji se nisu ni dogodili samome Pratu. Dovodi nas u sumnju jesu li tu neki argumenti uopće koji drže vodu ili nisu. I jedino što autora opravdava i što čini knjigu toliko lijepom je da bismo je trebali čitati kao poeziju u onom najširem smislu. Znači, ipak ću pročitati jedan baš tako zato dijelić poetičan. Kaže, jesmo li ikad naišli na tako poetične naslove koji ujedno tako malo govore o sadržaju? San zimskog jutra, anđeo u istočnom oknu, zbog jednog galeba, koncertu o amolu za harfu i nitroglicerin. Mislim, to je čista nakon čega ide stihovi, rimbovi se navode iz Pijanog broda, pa onda nešto 3 točkice, pa neke digresije. Znači, to je, meni je jako ružna sintagma pjesma u prozi. Nekako je teško izgovaram i tvrda mi je, nego radije kažem da je ovo knjiga pjesma. Ona zaista uzima tu poetsku slobodu da pripovijeda i autor o sebi, i o svom junaku, i o stripu, i ona anegdotama, znači slaže kao jedan prekrasan bizantski mozaik mnoštvo zlatnih kamenčića u jednu onako sliku koja tek donekle drži koheziju, a možda i ne drži, nego nas samo uvodi u jednu čaroliju i prepušta nama da odlučimo hoćemo li biti dijelom te čarolije ili ćemo reći da nam to ne treba u životu. Jel? Ja bih rekla da zato postoje te žanrovski bastardne knjige, da s nama koketiraju, da nas ili uvedu ili nas ne uvedu, da nas zavode. Da, baš to da budu. Darko čeka, da ne zaboraviš što je htio reći. Dao riječ. Što sam ga preskočila. Nema problema. Matko je spomenuo istinu i kao pojam. I u tom smislu je knjiga Thierry Thomas vrlo simptomatična za ovo stoljeće, za ovaj trenutak, u tome da je jedina istina unutra njegova istina. Jer sad, sa svim količinama informacija više ne postoje istine univerzalne. Imamo 8 milijardi istina i ono što on radi je piše svoju knjigu. Zašto piše knjigu o Cortu Malteseu i Hugo Pratu? Je zbog toga što je imao 17 godina kad je sreo Prata i kad je sreo taj strip. I to su ti najjači doživljaji. To je ono što je njega pogodilo. Ono što mene zanima je tko mlađi od 30 čita Corto Maltesea danas. To je stvar neke generacije. Corto je, sad već ima 50 i nešto godina od početka stripa. To sad više nije pop kultura. To sad više nije, to je kultura. To sad se mora čitati sa fusnotama, tu se mora čitati sa svim ovim knjigama napisanim oko toga. Da li današnjim 17-godišnjacima, da li bi susret s Cortom Malteseom bio jednako uzbuđenje? Čak ili sa crtežom, čak sa svim stvarima koje smo mi ovdje govorili, da nam se sviđaju, nisam siguran.
Njega, samo ću reći digresiju, čitaju gospođe koji nas gledaju, jer su odrasla već s njima. To je, Pozdrav, jel gospođo. tako, Korto je sad već za, jel tako, Milana za gospođe, jedan lik kojeg vole starije gospođe. Kako kaže Thierry o pratovim akvarelima, to su radovi za engleske penzionerke, jel? Za naše umirovljene bibliotekarke. Eto. Ja mislim da je Thierry na nekom mjestu spomenuo zapravo ono što je bio u nekom trenutku, ja mislim i Marko rekao, i moje iskustvo, da sam vrlo mlad uzeo Korta Malteze u ruke, a da ga zapravo nisam do kraja razumio, nego sam bio fasciniran crtežom. I ono što je najbolji dio, ja mislim, te knjige je to da najbolje rečenice Thierry Thomasa su upravo poetičnost stripa i zapravo je na neki način umjetnost stripa pretočio u knjigu da bi zapravo nakon knjige se netko vratio stripu bilo kojem, ne samo Korta Maltezea. Dakle, na koji način zapravo esencija umjetnosti stripa preko Korta Maltezea se može doživjeti. Dakle, taj tip sekvencijalne umjetnosti, taj tip vizualne narativnosti koji je drugačiji od narativnosti slikovnice, od narativnosti, likovne narativnosti, ne znam, bilo koje druge forme, jel? Ili narativnosti filma, isto tako. Tako da baš ta nekakva bit stripa se može osjetiti kroz te vrlo poetične rečenice Thierry Thomasa. To je, mislim, ta nekakva inverzija, dakle, iz jednog medija u drugi, pa da zapravo ljudi otkrivaju onda ponovo strip koji više nije masovni medij, nego je stvar kulture, kao što je Darko rekao, jer danas se stripovi ne prodaju u, ne znam, desecima ili stotinama tisuća primjeraka kao što su se u vrijeme naše mladosti, nego u ekskluzivnim izdanjima malih naklada koje su za probranu publiku, za ljubitelje, ali koje se u Francuskoj, Italiji, neki Belgiji prodaju u knjižarama ravnopravno sa književnosti, bez ikakvog podcjenjivanja, bez toga da bi se reklo a to je nešto trivijalno pa kao ne zaslužuje biti na nekom mjestu. Ne, to je naprosto dio kulture koju je svijet prihvatio, pogotovo nakon Umberta Eka koji je, mislim, isto spominjan u knjizi. Evo, ja ću pročitati još za kraj jedan odlomak, malo ću i preskočiti jedan dio, čisto da dobijemo dojam kako povezuje brojne umjetnosti. Toga dana kada sam doznao da je Hugo preminuo, jedna je dugačka jedrilica ucrtavala svoju brazdu po Sredozemnom moru. U mentalnoj nadogradnji ponovo su mi se ukazali brodovi što odmiču klizeći valovima s kraja njegovih stripova. I zato što je među tim slikama na putu za Veneciju bila i ona veća lađa iz tanka, prisjetio sam se mlade zanesene Venecijanke, stanovnice geta iz Anđela u istočnom oknu. Zvala se Esmeralda, a to je ime koje sam nebrojeno puta pročitao na boku broda što ulazi u grad duždeva i kolere na početku Viskontijeve smrti u Veneciju. Malo ću preskočiti, ali ta Esmeralda, Viskontijevska lađa koja prelazi ekranom ostavljajući za sobom samo perjanicu dima nad komešanjem mora koje se zatvara, prolazi brzinom kojom živimo, tako sporo i tako brzo. Inače, Hugo Pratt je u Parizu odsjedao u hotelu Esmeralda kraj knjižare Shakespeare & Company, ali ja, Vlatka, tebi moram reći, ti si gora od Jerrya Springera, ni on nije pljuckao po publici svojoj kao što ti stalno spominješ. Pa ja sam samo htjela reći da naša publika to čita, to su te sad gospođe fine za elitu, elita publika, mali broj. Dobro, ali možemo se uvijek ugodno iznenaditi i ponadat se, šta znam. Znamo da je već u Starom Zavjetu se govori kako se svijet promijenio. Mislim, što smo stariji, nekako nam se čini da je svijet drugčiji, da su mladi drugčiji od nas i tako dalje. Mi smo imali svoje knjige, svoje ploče, svoju glazbu, svoje bendove, one druge koji slušaju druge bendove pa se s njima ne bla bla bla. Mi smo imali nekakve svoje mitologije. Međutim, to ne znači da i danas neko mlad, vizualan se neće podjednako oduševiti, zainteresirati. Ja ne bih nekako završila fatalistički da eto je to samo za nas stare i ocvale ljude, nego da se može dogoditi doista da se netko ko je vizualan, ko je nadaren,
koga zanima vidjeti neki krasan prizor, ko je sanjar u duši, ko voli more, ko je zaljubljen u Veneciju. Ne možemo reći da baš nitko mlad se ne bi mogao u tome prepoznati. Ja bih ostavila odškrinuta vratašca da će Korto imati i svoju mladu publiku, bez obzira na sve ove pošasti današnjice koje su toliko zastrašujuće i tako nekako se čini da da se mladi sasvim nečim drugim zanimaju, ali možemo se iznenaditi. Evo, moja kćer od 14 godina se vratila s Interlibera sa Lovcem u žitu i to na engleskom, dakle ima nade za ovaj svijet. Ima nade, jel tako? Hvala vam lijepo što ste bili naši gosti, naše vrijeme isteklo, mi moramo najaviti našu iduću knjigu. To je riječ po riječ sjajnog novinara i erudita Inoslava Beškera, čije smo kolumne i tekstovi, vjerujem, svi s užitkom godinama čitali, dopisnika iz Rima i uopće čovjeka koji je pisao puno stvari, a znao je još i o više od toga. Ali ja ću prije kraja sebi uzeti ipak neko voditeljsko malo pravo da pročitam 2 rečenice koje sam izdvojio. Nešto lijepo za kraj. Nešto lijepo za kraj, umjesto pozdrava, na stranici 116, evo. Kaže ovako, riječ je o pijenju kave. Upisujem smeđe krugove na svoj papirnati ubrus, podižući šalicu i ponovo je odlažući. Kad čovjek više ne zna crtati, ostaje pseće zadovoljstvo označavanja teritorija, ma kako on sužen bio. Evo, jedan lijepi odlomak. Hvala ti na tom lijepom kraju. Hvala i vama što ste bili naši gosti. Vidimo se ponovo. Hvala i vama, dragi gledatelji. Vidimo se ponovo za 7 dana. Budite s nama.